Ah, bicho! Querendo água, pode pôr água. Falta água ali. Falta água. Entra só lá dentro. A luz. A luz à esquerda, já a luz aí. À esquerda já a luz está aí. Vixe, né? Angulizeto kakonda ko atunati nda katafuna mbona nuna madio ko yenguba semaza au kakonda yenguba sefuguswa mbona nuna dimato kuna angulizeto katukonda tiko sinceramente vraiment Irmão Zé, é para coxamos, já valeu, pá? 23. Eu vou enviar a mensagem, vai ver isso. Irmão, estamos juntos, já? Obrigado. Eles foram porque tinha encontro lá para 19h30, então foram no outro encontro. Estamos aqui na reunião hoje, Anane Congo. Hoje é dia 23, então o nosso encontro hoje, alguns ainda não chegaram, vocês já sabem, né? A gente sempre atrasa, ainda não chegaram, quase César, logo na lua, sabe, ando merca lua kamutangu ko. Donc, gostei da presença das nossas irmãs. Vamos, bom apetite. Dia que nós estamos eu mama ndio nguba aketo yetu kakondwa vraiment ifumtamu kwa salisa oh mama Vero tara mabele ndio fumushora eno kumona lubuke pwani yandaka vandu kina yo kamono musika kanda dia ko kwa ba Irmão Dom ndio nosso irmão que dia mulher dia de comer que camba boa não me embaracima no surque aí no mar o sol na mesa pode será Kukuta ni très nécessaire. Ama, será Butamut. Que dia mulher dia de comer que una mam to ba dire kwa. Mam kita fanya na anjingo E kwa kumba kubumoko. Na tulude. Ubote una mam mol kutalu. Butamut, baba kwa. Kwa kamba wala mna mingi zanite. Déjà comme Martine, il est de à chaque fois. Chaque mois, samedi à fin du mois, donc de Koutanaga. Vraiment, c'est un moment que Koutanaga. Vraiment. Vraiment, ils sont en vacances. Vraiment. Nous avons des photos de Sanaka. Nous avons belé à Bossala et à Mboka. Exact. Par exemple, nous sommes au Koufa, on a Angolais à Koufi. Nous avons bâti alors, na mambongo to saba cotisation yango pe to soma bani c'est ça yango wana sikoyo yango moni to sala ki mfuba ko to kutanaka to soma vraiment oyo nanu o ba yebi yango te
Tango mona biso na video beta mona na video boyaka to sali sana tika mapara musika biso na biso to sali sana likambo za bia mndo sala feti bia kupunda mutu to sali sana biso na biso donc yanga na ngana loba na sebeli mingi kwa lelo kama ba misusu pe ba yete me taba mona ona video ba ya non pour misala parce que moi pas été pour misala pour ba ye alors ba ya le biso sala bien le biso to ba samani so anjo merci to ko mai bele donc na merci mingi na message na sebeli ya mingi merci mingi wana boyeka kinde ko misaki message ya ndeko dona avec ko loba ndenge boyoki ye ezalaki pour la petite surtout Maman, o que tu tens para dizer hoje sobre os encontros que estamos a fazer? Os encontros estão sempre a passar bem. Não temos muita, como dizer, comentário para dar nos outros, só estamos à espera. Então, para a pessoa para conhecer ou saber o que está acontecendo é melhor ver que ouvir. Isso que eu posso falar. Mas estás a gostar do desenvolvimento? Muito. Não tem nada a fazer comentário. Então está bem, está ser bem. Está fazendo bem, graças a Deus. Ok, obrigado. Estamos para os irmãos aí. Ok, obrigado. Bom dia. Você vai o número que tem? Calma aí, na yo sale nene ko kuna stock wele akizole ko de mato donc mama yani kiso ko kuiza tanze ka jambo de salu an kaka musalu do ki mama de mato ngo ene kesi de mato wange mama ni de ngol ko pona reunion na ndenge reunion tambula ka li kamoni no yo go back so moni remarque ni yo sayna ba ni tout sale déjà. Não, fala em Lingala, Kikongo, português. Passou bem. E matou. Mas ninguém tudo tambula, você vê não. Muito contente. Obrigado. Mama. Dona. Mano, lembuga, diamo di petit dole kiflo mano. Una mau kulma pa ngamene umu. Diamo na dia muene vo de koma. Una ngisiro ya tunantili tu vandi di umu. Ki diamo na dia de koma. Muna natini muene nge. Muna muene be façon muene ni diambo te dinanga. Ana kala enzola. Muna butu zibikamba. Cari amore e caridade e anche chi non benenzo che diamo la mancenza ko enzo ina ga ya fo watu mwana yantu bila kuzayika sababu mwana e kanda dina kwenda yalo e ya di amatondo bwene mfuno yebo sipe ya una nzola nga dianu bajati sile unu ya sababu ko yantu anu bwene nadia tafuna ayiko mambo kama lendi kota munampo bono mzokan tuko sababu mbwene dia kiese ya tunadia kuna nima bana sene ngumbu bana sene mbote dia mato wenge bange salukia kwa kola wasiama di mato no ma di mato bana bake sa kuba wadesi nsa kitoloka wadia desa kitoloka ndio ko dikukatile emwanji di mato no ma mwene kia kimfumukia kuleta atakimenti iwao ikonto ya ma di mato no ma mbwene kiesi ma di mato pastor don pasta man ule mbuka man kuzangina wa mam nda pomo kiko mnadingala mnakulukezo kadiamu nzevo mama ukwenda kuna kisasa utwike nzimu ze festa tokale festa kwa festa kuna kati ngaikala wao mama futukidi tumwenekeze kuna mambo zikwana kidiamu ndio likomika kuna watu mweni kwako kuna ntito tuta kwani sile mama
Ama boba muna kiko muna dingala muna kindinga muna mote kwa kwako. Tá bom. Obrigado. Nene, come and say something. Say something. You've not said something. I've not seen you for a while. I know. I met your man somewhere and I told him, I said, listen, you better come down to the meeting. Now, what say you? Fala Lingala, Portuguese, Kikongo, English? Depending on what you're going to say. How do you find it? Primeiramente, Deus. And it's been a while, I've been busy, but I'm so happy and glad that I came today. As I always say, it's for us, for our community, and we needed something like this. This one. So for people who are at home sitting down, don't take it lightly, it's good for our community. It's about our time that we need to stand up and do something to our community. If other communities are doing it, we also can do this. It's better than them. That's the only thing I can say. Thank you. I very much appreciate that. Thank you. So you're the meaning? Maluis. Dentro puta na gao, plutôt c'est pas radé. Vana bien. So you're ngai. Kisa kaina. Ndenge to puta na gaboye, o separato separate. Merci. Ngai réunion. Ngai ko luzimu ngai ngo sepeli sala ngai na libota na sepeli na ngote. Obi ba de marche fala ka pelo ko esa la mama. Lero mo na la kate. Ka to kutana. On doit estar. Donc comment? To soka na nzela te. Zela no pesa yo. Bande ko ngai bolim sangai. Então tu lembra agora, basta me ter 2 minutes, ya filmage, Tá com 1 minute, só me na 15. Allez, on tient non stop, Bande ko ngai bolim sangai, bolim sangai. Ni kamo na mfuko lo balelo. Comandant la police ya Brixton. Il faut aller à mon avis. Mais après, si on a joué, on va avoir une expédition. Donc, ce qui commandait la police, il y a là, ce qui a au courant de moi, alors que tout le monde voyait, on est au Sangana, on est au Kédikouna, dans la ville de la police, pour mon avis, tout le monde va expliquer Bango. Et puis, chef, il y a Lambert. Chef P à Lambef, a besoin d'aller à la réunion, à côté de Nabiso. Donc, ceux qui ont une réunion, ceux qui ont une réunion, il y a mois ou mars. Donc, boye bagage, chef à Lambef, il y a une moto, a une question à y na makambo oyo, parce que vendre Nabiso, ayeba, ba difficulté Nabiso, to lingi aide nini. Awa ndeko shora déjà, azako le lagino, sale wana kuna ye a CPN na moté. Oya ba conteneur. Ato CPN na moté. Mais au moment ils allaient gaïté, ils allaient Lambef a plutôt sale wana. Kuna ofele awa to futi. Donc mi kanda ndenge zo bonga, soki nzama sisi un jour pour que ça passe monene. Mais na éviter soki na mois oya mars. Je sais pas ko yakuna donc il va question bo bonga. Commandant ya police peso ko yakuna.
na ko formule boy bageno commandant ya police ko ya donc tozala ya ko bongama na ba question na biso na ba réponse to ko pesa ye na oye akoloba na biso mais soki a lobby que ezala au courant ya semaine que tokende na police na ko komela bino oya ko linga ya ko participer alors aya to sali jour wana ko kei tina chef ya police ya Brixton donc le commandant a dit là mais il y a besoin ayeba ba difficulté na biso na aide tout ko zo à partir de la lambe